Twongeye kubaha ikaze kuri Top Figure TV, tugusaba gukanda subscribe kugira ngo umwanya wawe wose inkuru ihageze nawe ikugereho. Rero tugiye kubagezaho nkuko twabibemereye ubushize, tugiye kubagezaho inkuru canke kubabwira ngo icyo Imana iba yarasezeranye umuntu ni ngombwa ikimugezeho. Rero tugiye guteramana hano tumarana umwanya utari muto, tugiye kubabwira ku buhanuzi bwa Madamu nyakwigendera Pasiteri Theogene. Ni ku buhanuzi bwo Imana yari yaramubwiye, ubuhanuzi Imana yaragiye inyuza mu bantu batandukanye, ariko tukaba tubona muri no minsi ubwo buhanuzi buriko buragenda busohora. Rero tugusaba gukanda subscribe kugira ngo iyi nkuru ikugereho, n'iziri imbere zose zikugereho, n'izindi zagenda zitambuka hano kuri Top Figure TV zigende zikugeraho. Rero nkuko mwagiye mubyumva, abandi uko mwagiye mubibona, Madamu Theogene, imbere yuko Theogene yitaba Imana, hari amagambo amwe namwe yagenda abwirwa. Yarakunda kubwirwa kenshi ko azasubirira umugabo mu ivugabutumwa, ko azaba icyamamare mu ivugabutumwa nk'umugabo. Rero hari amakuru muri no minsi ariko aragenda acicikana hirya no hino. Harayo rero twabashije kubacukumburira hano kuri Top Figure TV. Ayo makuru aravuga neza ko Madamu Theogene ariko aragenda agera ikirenge mu cyo umugabo we. Rero tubirebera ahantu henshi muri no minsi, ariko aragenda atumigwa henshi hirya no hino kuvuga ubutumwa nk'uko umugabo we yabikora. Ubushize twamubonye ari muri mu rusengero kwa Gitwaza, ariko arimo kuvuga ubutumwa, nk'uko twagiye tumubona ahandi mu burere butandukanye bwa kino gihugu. Rero tubibutsa ko Madamu Theogene muri no minsi ariwe ariko arafata inshingano z'umugabo. Tubibutsa ko kandi Madamu Theogene afite inshingano zo kurera abana 40, wongeyeho abana 4 yasigiwe n'umugabo. Rero ikidasanzwe kuri Madamu Theogene, ubushize mu bijanye n'ubuhanuzi yagiye abwirwa, twamubonye ku ifoto agaragara ariko arasuhuzanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Perezida Paul Kagame, bariko barasuhuzanya. Kandi by'ukuri iyo umuntu amaze kugira umugisha wo guhura n'umunyacyubahiro nk'uwo, kandi akaba ari n'umuntu afite ibyo ariko aragenda afasha muri sosiyete, birumvikana ko muri bimwe Imana iba yagiye ivuga ngo uzaba umuntu akomeye, uzicara ahantu hakomeye, uzahura n'abakomeye. By'ukuri murumva ko inzozi cyangwa se ubuhanuzi mu byagiye bivugwa kuri Madamu Theogene biriko biragenda bisohora. Rero tukomeje n'inkuru yacu, Madamu Theogene mu byari yarabwiwe harimo no kuba azasubirira umugabo mu ivugabutumwa, azasubirira umugabo akaba pasiteri. Rero twagiye tubibona, twagiye tubyumva. Rero Madamu Theogene muri no minsi ariko aragenda agirirwa icyizere, ndetse biravugwa ko ashobora kuba agiye kwizegwa agahabwa n'urusengero ayobora.